Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Our Vice President Yatu, our Director of Operations, the Regional Governor, Director Amai, Director Awanyamada, and DC Governor, Commander Makoswese Governor Tose, and Gogoi Tori Megetega, and that's Gogose, Adade Amai, Maulo, Muigretu, Yadidi, Kama musana tero munafuna kutisha mjeze ni mafumu niwemi gireni kufanya usogolero wa kudonga numenewa asogoleriza ka 5 sizona kuli siku la lero mundu azika ikanido kuli akaone nyumba ya president akaona nyumba ya president aija olampase 50,000 ipi ya nchilo olampase 200 ipi ya nchilo a president ba 16 bano mukatenga mpando wa president ziendera ni mafumu wanu muziendera antu wanu muziona kudali ndumpa wotani ifamu kanya muli ya kunyumba kwanu zizi kanga ni kuli nyumba kumena kukuchakala iwoko au kuchakala nyumba zo kongola ngalizanuzo ato kuchakala nyumba za mafuno kwa mbili mukaya ni atakuje kwa zatu zisika ifamu ndaka kuita na kustate house kukuita na kunyumba kwa sokoleri ni mwana wa ukulu kukuza ndukuli mambo dani haya kulifo delene ndukaa malabu ino ili mkufuti kabe ifedisi sabila zimenezo nisokoli wabu inawashinga nyengo zantu wake amangira nyumba zao wadisamanga nyumba awapasha zintuzo kaza la nyumba yakuli nyumba manyengo zao zidari zishike nukwebi girani ya president yatu ulimwafika kuna wangaku mwina ntusa kuziwa kulise muna mangisha ndinu muli budget director Dr. Dalisoka Bambe kawe ya malamu bingwa mkaliga simu wa usa mtendere anali budget director ngani ya juma mbele mapele imaenda bwino ngani ya chakuja meji mapesega ngani ya na kuti antu nizika nijuma matumba komanso mauli mazijina bwino zakatundu asika itengo sopo mafundo pigira komanso ngakale sima yomwe atuazita kutema mene dikwili liaba no kuti kale di madani imaja ziko lajela Malawi lidi lomwetu atukaba mpando ena kumaja ena usamaja ziko lajela Malawi lidi lomwetu komanso sise wakau munamangaso nseu mwakwiliza nimemu kwa njiza president bingwa mkalika ntimu wa use mtende walimbi midima sise wakau munagamangaso ngakale wakukasia kumena ntamaenda katibulika pena kupila kwenda mbuzi lelo nise wadala munabanga nilumuli budget director kifaja nseruzanu zofuna kwende sa juma chabu ina umalaimu simuna siye kwa mwepo antwatana kuli dino wanseru kwa mbili anaupa saliso mpando okala banki reserve bank manager omana kuli malaimu na chuma chizikila security ngai mane muli reserve bank manager antu matumba mwao ndrama zinalimo lelo ndrama mulibe nikapisa matumba mwazi wango iko pesa mulinjenga okaoka mulibe kina kizose asimai ifati madijia kuli mwine abangwa iwalile agangwa iwaliyapo ni masaka saka trouze mena na vala hiyo kula hiyo nyelabani ipoti madijia isa kula akamafula ni mambo yanga na jambali kutupati trouze hiyo nyelabani akaponya babali ni mabila uka akaiwaliyapo ni mabila uka trouze wito wade kwadi mwachala chenje
chima na kumasuka mkongwe ziko la Malawi kamena kumwela kwa sabuno atota kumaje jifoja chima ngimena zilima kumwela kuno leo dilima menga famu alimiango kanga na ndia ekamu kumango kanga na mamenga famu sa kwenda kwino jifoja na kuluso koleli suli so kwino tufuna usokolewani bwana mene munaonesha muli paje director mene dimata kukula nilima pantengosi kantengo lelo nilima tingo samba ngati ubatizo obanda sopo tingo vipi babasi jifoja mkawi ina mene munapangisa kulinga kale mafuta pigi asikentengo amene so munapangisa kuli mafuta manjinga za moto mafuta magari moto akalo sikantengo ndinuyo ndibanga dinyo magawa itakuja kumagawa ndalama kumapeleka kutundwa Malawi kuzera kuzijukuko ninza usana za maendeleo ya chuma ndikuru ya mama kale president tikola Malawi sizakalazo jimozi mozi uno kuisa lijo kunao kuisa ni evidence kunao kuisa lijo bado ufushire kugana kaburinga kale kani ya mazi shirika na furikana nao mene ni mabara kumakulisa UTM kimana kulikinishire maza mena jamanena so muka kula matanki atwazikani mazi makomo wao twajojakera maza dandwa kila kilini koda kale maza ukondo zimedi mafuna kuno zimena zojifua kuna kwa zimaya kumafutika kumakani mazi badali Omasa manena bajabuli tao ni yakuno inga kadabu ino kwa mbili jifua kuna malima tonje atwazi panga zofala oka kukala kampani ngadiata vile waide yomba salu kunopo kumafeka ziko losi ngakale kumwela kuno chwaja tonje la kuno kujibao kumtoko zeni kwa mbili awao ne kudapeza zinchito mbedi mana bajabuli free awani miyo njobu ipezeka kwa mene kwa kuja kataru kwa jabuzi pezeka kuna malima nyemba kuna malima so amalima mapia ndekutu kuna kutoka so kampani imene lokwa zoinga mapia kudai tosa zikula mapia kuna maka kulisa nchito tufuna usokole waidu bwana adota dali soka mbao kabambe ndamene na kuya nchito yabu inokwa mbili kulizi tuzizienda pamene tukumanena kuti kwa mabuda jamatiji ndi abwino restaurant ito kala restaurant opika bwino kwa mbili tukumache melera kuti ineka restaurant zakujaza osima koma kwa mama pika ndionga ama pika ni mtu ina amene tukwache melera jalelo kuti kwa mabolanga na kala akuti ajachiro zao zinane kabwino jifoja dota dali soka bambe ndesi tukufuna so akujaja kifuna mene mabanga nchito amene mabanga nchito kala pa chiongolero asakala sabakali alago bakala pa chiongolero kuichito yao tose Malawi ndikomele kunoko ndeku kufuna ni wana kuli mulisokolele kwa majaji kulu jimene tukubepa ifenchona kuti dongoso mene mwane nayo kwa tandiza mafumu limeno lipitirire dongoso lotandiza nyamada ikubepa ni kuli nditu mungu wa kusokoleleni mkale bapado waji nyamada atu asiezo maita nyama minibati kwa makale ni chito yolongo soka kuli ndalama zilipezeka munanena so dongoso la nyamada mena kumafurika ndiaka baza anjika zaka balasa kuda mena umwatandizia kutokoze zinazo za juma mene jende sele malai muno mune nanoka kwa mefenmango funa ulomo tutokoze ni chojama programu wanu otandiza nyamada zika na mai ngakale so abambo amena matawa manyumbamu utawa lengeza ulendo kubao osa jina jili jose amena aja mwabase sozo jina pamene mulenga pando wa president ifedi ngoti mulungu wa kusokoleleni osa zaitana president anu ku state house kuda gaone nyumba yanu kwa mwatandile kumalira kwao kumasa tu kamali jeni tona kuti kumalai kuno tikamali ima funa kulitika kulisa maiko akunja amaiko akunja akabwela kuno kuza kuda kule malonda atu silingala ya president waka president kuda atwalime foja atwalime nyemba atwalime nteza atwalime tonje ndeuda zunga bwele kuna kule somo chipa zili wino kumalai kuna kama tikula foja na zunga azunga ukula foja ochiba pamaso pa president antunukumalira pamaso pa president akukula mochiba onde azungu o president yo musazapa ngeso kuli anthu azungu abwere kumakula foja inu kumakula ntengo ochiba kwa Malawi amalawa kulima foja ama tia fertilizer wati amakula pa 175,000 tuma limozi lera kukakulisa pa 1,007 kwaja zili wino imanidi kuchokoze na president fanyo bela pa malwano iba tukufuneni sabu ino zose ifeyo mulungu amadikondea amaona ngatadifa fonya amaona ngatadika zikabasi amaona ngatidata dileni president watu wa Nyamada dinamkomela mulungu kuda mutenge kanali mulungu kadaka nakali muntu walibe menanga ube bazikola basi
kuti lero chikwati cha mulungu ati basaso nyamata president watu ili mawangono ujadudi ili mawakune watu ujadudi wamene walitokweza mulungu kuti wati basaso njilima watu amene fedi madanda ula mwana kadadikalira amane urumata kukwira na mbwibwi kwa mama gabola sobena umataka kukazika njwela kunjindi mwimakaza kukazika sungwi kutisa kugile ikuikazika jitumba lati ranjenga kwa masungwi makakoda so kumela sokwira lelola jwanaikalira UTM idakazika pampando umakazika kumakaza kudi afa lelo ya kugila so UTM yatuija mzela kwa kukandanisukaba mkamotenga mpando wa president choyamba muzali lemekezera ndiku kwanza liseuhu ndikuza ukangamia highway mukatengaso president ya president yatu muzabangaji tuko jina nukujibangaso Dr. South na highway mukatenga mpando choyambilira bridge yatu yolumikiza cholo kwanu kumene mukujogera ndikuno imene muzali chikakhala choyambilira chokwanza bridge imene ife anyamata amene majeza nawo kujikwa ujogera kucholo ndikulepera majeza nawo ifo apologera kulibe bridge imene ndofunikira kwambiri kuti muzatithandizire komanso kuli muzapite pasokolo ambuya kudaliseni nthawi ino yapepe ladies and gentlemen vice president ineyo singathe kumasula zingwe zawo za president koma vice president yathu yankhule komanso akayankhula pasa president kuti akupaseni moni your excellency zikomo kwambiri and God bless you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.